नमस्ते, टेस्टलेक यहाँहरूलाई सम्पूर्ण लिबी अनलाइनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई याङमे हिकी निजर लोकताङ यानि कि बिना याङको दुईवटा अक्षर जोडेर पढ्ने तरिका बताउन गइरहेको छु। अहिलेदेखि नै हामीलाई यसले राम्रोसँग पढ्नुभयो भने पछि हामीले जोलोक पढ्दाखेरि अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले तपाईहरूले यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिइकन पढ्नु है त। ल है त आजको पाठ सुरु गरौँ। काराकार, 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 खाराखार, 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 ngarangar, 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 carachar, 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 charachar, 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 nyaranyar, 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 taratar, 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 tharathar, 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 naranar, 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 parapar, 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 maramar, 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 carachar, 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 charachar, 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 warawar, 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 sharashar, 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 sarasar, 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 harahar, 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 yarayar, 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 rararar, 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 laralar, 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 sharashar, 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 sarasar, 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 harahar, 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 ara-ar, ara-ar, ara-ar. धन्यवाद। आजको लागि यति नै। तपाईको दिन शुभ रहोस्।